clear tu te in zawai chi bai bekule tuntum kan video chuan kumsang ni somni pathum somni pali chunga tribal scholarship deal tu te jinga PFMS ina an reject atam maya scholarship board atanga an thu chua phei chuan an website an tarlan dana phei chuan kumsang ni somni pathum somni pali chung khan Mizoram atanga score deal scholarship deal mi sanga zet mai kha an rejecta ti chuan chung an reject chu a list po kha en thein msb.mizoram.gov.in an website ta an tar langa hei hi an reject chan bera chu UID is disabled for DBT and tia direct benefit transfer bank account le Adhaar card a in thlun zom em ti te tin an Adhaar card le an bank account kha lo in thlun zom po ni sela NPCI a khan direct a poisa luna tan setaniem ti te khang te kha chian vek tur nei a bank account nei te uri ngot po khan ni lawa an bank account kha NPCI a khan direct a sin chala tanga sum local khang thing vel direct aron luna tur tan khanin ti felani em ti lai kha poimo chu an ti fel thin no wangin zirlai tam tak te scholarship hi reject ani ti po lang chianga tuntum kan video a chuan khang tiang kha NPCI a khan Adhaar card le bank account kha in link em ti te tin UID Adhaar card kha direct benefit transfer ata na setaniam an bank account te kha setaniam ti kha mani check dan kan soidon ani ama sabera chuan Google a kema hi computer atang point mobile phone atang pona thei ta mani ti ve thei mai ang chi te po kha ani awangin clear tu ten kan phone atang ine mo laptop atang ine mo computer atang po kan lo ti mai anga ama sabera chuan Google a khanin SSUP ti kan tai panga ti chuan SSUP udai kha aroin hongdon ta ni Adhaar card ta kema ni self support na mani zukin en na kha portal kha roin honga ti chuan welcome to my Adhaar ti ron lang ta chuan kan login don ta ni hemi login tur hianin kan Adhaar card le kan mobile phone kha ain link nge nga ya ti chuan Adhaar number chuduna turom ta kan chulu tanga anoya captcha kan tai panga ti chuan chumi nu an login with OTP ti kan click le anga ti chuan kan Adhaar card phone number in link a khan OTP thlenga chu kan chulu tanga chuan login ti kha kan click le anga ti chuan kan Adhaar card ke mani Adhaar big dashboard a kan zulu ta hen khoi thei chi rang om ta Adhaar card download na te hi kan khoi tumber ni lowa bank seeding status hi kan enang bank seeding status kan click anga ti chuan congratulations your Adhaar mapping has been done in ta heta hianin kan Adhaar number kha bank account na in link kharon lang tani Adhaar number last 4 digit alanga bank name a Tajam Bank of Baroda ni ta chuan seeding status a hian active anung thaim an mangtang kai em ti kha nia ta hian bank account kha Bank of Baroda a kan nei chuan khamin len khan kan Adhaar card kha in link ti nan ta ni NULL null ti kha om chuanin Adhaar card le bank account kha in link lo ti na nia chu wangin online po link dan om ta chumi chu tuna hen karon soidon ani online a link ma hian mani heti in check phot tur hi nia ti chuan online a link don chuan Google a hian NPCI ti kan click ang kan tai panga National Payment Corporation of India ti na ni maya ta chuan NPCI dashboard ta chuan kan lu tanga product ti vel tlar phelo om ta hianin consumer ti an kan tai kan click anga ti chuan atop bera Bharat Adhaar seeding enable BASE anti Bharat Adhaar seeding enable ti kan click anga he tiang he aron lang ta tiang dashboard a hian hi minute rate chunga zo turania session expire hi minute rate chung khan kan fill up zo man ve khanga ni ti chuan enter your Adhaar ti alo oma ta kan Adhaar card number kan chulut mayanga ti chuan hei uluk dewa chut lunga ya Adhaar card he digit som pani nia ti chuan request for Adhaar a hian seeding le deseeding om ta ni heta hian seeding chu in link na tura zuk ngen na ni maya deseeding chu zuk link lo tir na khani maya helai hi uluk taka ti nga ya antinan bank account kan lo transfer thaya tin kana Adhaar card ne in link po kha bank kha kan lo du kher lo mai thei ta hianin uluk dewa kan enangai ni ti chuan select your bank a hian
bank account kan nei na bank kha tanga aron lang don ta kanara bank ti te hetain ali sia la tamlo ang reng kho mai ma ro chu NPCI lam hian aron update ve zela nitin bank thara aron da bel zela heta hian kan ali san kan lom lo ni chen online in ala thei lo ti na ni maya om huna emo ani lo pon mani benga emo kan kalmaya nga kan Adhaar card den khan NPCI kha kan link tir maya nga chuan heta i ali sa kan benga om ni chuan kan account honna benga om ni chuan kan select maya nga tunan Bank of Baroda ka select ta seeding type pa hian fresh seeding ti te omta athara link that tur ani chuan fresh seeding ani maya tin kha benga tho khan account number ran kha NPCI zuk link kan dun ni chuan within the same bank with another account ti khani maya ti chuan from one bank to another bank ti te omta bank danga kan in son du pon entinan exist bank atangin Baroda emo Baroda atangin exist emo SDFC emo khan kan in son du ni chuan helai hi kan select mai non tani chuan account number chuduna turom ta account number lukdeun kan chulu tanga ti chuan voi ni chudlu ngai turani hei ein milanga yani kan ti dik lo chuan ein mil don lawa tlang thei don lawa lukdeun kan ngai tuanga ti chuan anhoya hianin tik turalom ta karem ti kan ti ma ni consent khania tin hoi bara hian captcha hi chulu turalom le ta ain ziak ang captcha chu type a chulu ngai hinani ti jan proceed ti kan click anga ti chuan helai application chu khati khan kan zo ti chu ni maya proceed ti kan click nu hianin enge mochen nga ve ngai thina benglamina an lo approve hun te ngai ve thin ta atlang puin ain link ma atlang puya heti online na ron da hi chu tin alisa khan kan bank du kan account honna bank kha om lo ni chuanin mania offline na benga kalmai emo tin alisa aron update hun kha nga mai kha angai ani khati jong kha tun tum kan video a chuan ni sela engemo soidu le zodu te mo ni jong comment section lama te tin he NPCI link hi description a hian karon da bok donani ole kha song kha kan video han siam thei ni pot sela clear tu te zawain ong thave kule